Nshuti bakunze bacu ba Geopolitics TV mwaramutse cyangwa mwiriwe bitewe naho muherereye. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru idasanzwe. Inkuru y'umudiplomate washatse gukina n'umuriro. Ese wabyumva ute kubona Ambasaderi uhagarariye igihugu cye mu Bubiligi yicara imbere ya kamera maze agatangaza ku mugaragaro ko igihugu gituranyi kigomba kwitegura ibitero ndetse kigamba ko azi neza aho impunzi zahunze ubutegetsi bwe ziba inzu ku nzu. Ibisinzuzi cyangwa filime n'amagambo akomeye aherutse gutangazwa na Terence Nahiraja Ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi. N'amagambo yavuguruje nk'amasezerano mpuzamahanga agenga diplomasi ateza igikuba ku mpunzi z'abarundi mu Burayi ndetse yibutsa ibikomere bya 2015. Komezubane natwe muri iyi nkuru irambuye kuko tugiye gusesengura byimbitse iby'iterabwoba ryambukiranyije imipaka n'icyo bivuze ku mutekano w'u Rwanda ndetse n'impunzi ziba mu Bubiligi. Iyi nkuru yacu ishingiye ku kiganiro giteye urujijo kandi kirimo amagambo akomeye cyane. Ambasaderi Terence Nahiraja uhagarariye Repubulika y'u Burundi mu bwami bw'Ububiligi mu gihugu cya Luxembourg ndetse no mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi aherutse guha urubuga rwa YouTube rwitwa Main Switch 257. Muri kiganiro uyu mugabo usanzwe ari umudiplomate yirekuye rwose akoresha imvugo itamenyerewe rwose mu rwego rwa diplomasi mpuzamahanga. Nkuko mubizi abadiplomate barangwa n'imvugo zitonze ihishe byinshi kandi yubaha amategeko mpuzamahanga. Ariko kuri Ntahiraja siko byagenze, yatambukije ubutumwa bubiri buremereye cyane. Ubwa mbere bureba u Rwanda, ubwa kabiri bureba impunzi z'abarundi ziba ku butaka bw'Ububiligi. Reka duhere ku Rwanda. Ambasaderi Ntahiraja yatangaje amagambo akarishye asa nateguza intambara yeruye. Hashize igihe hari amakuru avugwa rwihishwa ko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda baba bahurira kwa Ambasaderi Nahiraja mu manama y'ibanga bategura imitwe ya politike kugira ngo bagabe ibitero ku Rwanda. Nubwo Ambasaderi Nahiraja yabiteye mu rwenya rwinshi ndetse akabihakana, avuga ko atari gukoresha ayo manama. Yakoze ikintu gitangaje mu magambo yakurikiyeho. Yaboneyeho gusaba u Rwanda kwitegura ibitero. Yavuze adategwa, avuga ko ibyo bitero bizakorwa n'abantu bahunze mu 1996. Aha benshi bakaba basanga ururimi rwa ramunyereranye cyangwa rukanyerera aho yashaka kuvuga abahunze mu 1994. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yewe yageze naho asobanura impamvu ibyo bitero bizabaho. Mu rwego rwa diplomasi iyo uhagarariye igihugu akoresheje imvugo nk'iyi aba yemeje mu buryo buziguye bimwe mu byo ashinjwa, kwemeza ko azi abazagaye ibitero ku gihugu gituranye ndetse ukanasobanura impamvu bazabitera, byerekana amakuru ibanga abari mu nzego zo hejuru. Ibi kandi bije mu gihe gikomeye cyane aho igihugu cy'u Burundi gishinjwa gukorana byeruye n'umutwe wa FDLR mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no gucumbikira imitwe yitwaje intwaro y'Abanyarwanda igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi ni ibintu biha ishusho nshya umwuka mu busanzwe uri hagati y'ibihugu byombi. Tuvuye ku by'u Rwanda, Ambasaderi Ntahiraja yerekeje ku mpunzi z'abarundi bazatanga ubutumwa bwuzuyemo iterabwoba ryeruye. Yatomoye neza ko afite adresse cyangwa se aho ziba hazwi neza inzu ku nzu z'impunzi z'abarundi ziba mu Bubiligi, ndetse anongeraho ko akurikirana ingendo zabo zose n'aho bajya hose. Aha hakaba yibanze cyane ku bantu 34 ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi rya CNDD-FDD ryashyiriyeho impapuro mpuzamahanga zo kubata muri yombi. Muri abo bantu harimo abaharanira uburenganzira bwa muntu benshi, abanyapolitike ndetse na bamwe mu basirikare banze gukomeza gushyigikira ibikorwa by'ubutegetsi. Muri icyo kiganiro Nahiraja yagaragaje ko ababazwa cyane no kubona Ububiligi buha abantu ubwisanzure bwo kuvuga no kugaragaza ibitekerezo byabo mu mudendezo. Icyifuzo cye gikomeye nuko Ububiligi bwabafata bukabamushyikiriza, nubwo nawe ubwe yiyemerera ko ibyo batabihuzaho n'ubutegetsi bw'Ububiligi.
magambo ye bwite yuzuye iterabwoba yagize ati ntibabibone tunumye ngo bibaze ko ntacyo turiko turakora. Ibi bisobanuye neza ko leta y'u Burundi ifite abayikorera mu Bubiligi bazi neza inzu umwe wese abamo ndetse n'ingendo bakora za buri munsi, ibintu bihungabanya cyane umutekano wabo. Ibi byateye impagarara zikomeye mu muryango w'impunzi no mu nzego ziharanira uburenganzira bwa muntu. Kuri uyu wa mbere tariki 25 Gicurasi 2026, urugaga Fokode binyuze kuri Maître Dieudonné bashira hishize sinema nisomye neza uhagarariye umuryango wa Kavibu mu Burayi basohoye inyandiko yamagana byimazeyo uyu mudiplomate ku rubuga rwa X. Maître bashira hishize yashinje Ambasaderi Nahiraje kuzana ubwoba n'iterabwoba ku butaka bw'Ububiligi. Maître bashira hishize yibukije amategeko mpuzamahanga, by'umwihariko amasezerano ya Vienna yo mu mwaka w'1961. Aya masezerano niyo agenga imikorere y'abadiplomate bose ku isi. Ingingo yayo ya 41 igika cya mbere ibuza byimaze y'umudiplomate kwivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu cyamwakiriye. Kubwa Maître bashira hishize ibyo Ntahiraje yakoze si ugutera ubwoba igihugu gituranye gusa, ahubwo no kwiyemera ku mugaragaro ko azakora ibikorwa by'ubutasi, gushakisha no kwibasira impunzi ku butaka bw'amahanga. Leta y'Ububiligi ifite inshingano zo kurinda abantu bahungiye ku butaka bwayo, bityo kumva Ambasaderi yiyemerera kubaneka binyuranyije n'amategeko mu buryo bugaragara. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'iki kibazo n'impunzi zifite ubwoba, tugomba gusubira inyuma gato tukareba amateka ya Terence Nahiraje ubwe ndetse n'imikorere y'inzego z'iperereza z'u Burundi mu Burayi. Nk'uko inyandiko ya Fokode zibigaragaza, impunzi zivuga ko zidasubirwaho, ko zizi neza ibyo Ntahiraje arimo kuvuga. Kuba Ambasaderi yiyemereye ibi nta kindi bikoze usibye gushimangira ibyo abenshi bari basanzwe bazi. Byaravuzwe kenshi mu myaka ishize ko iperereza ry'u Burundi ryohereje maneko cyangwa intasi mu Burayi bwihishwa mu isura y'impunzi zishaka ubuhungiro. Izi maneko zinjira mu miryango y'Abarundi, bamwe bakigira nk'abatavuganwe n'ubutegetsi kugira ngo bizerwe kandi bakirwe neza, nyamara inshingano yabo yibanze ari ukuneka no kumenya aho abandi bantu batandukanye baba n'ingendo bakora buri munsi kugira ngo batange raporo i Bujumbura. Terence Nahiraje ubwe yibukije uruhare rwe rukomeye kuva muri 2015 igihe Burundi bwinjiraga mu bibazo bya politike bikomeye byakurikiye ukwiyamamaza kwa Pierre Nkurunziza kuri manda ya gatatu. Icyo gihe Nahiraje yari umutegetsi ukomeye mu bushikiranganje cyangwa Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu. Ministeri yagize uruhare runini mu gukorana n'iperereza mu kurwanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibi byageze ku rwego rwo gufunga abantu binyuranyije n'amategeko, kubica urubozo ndetse no kunyuruza benshi bakaburirwa irengero kugeza amagingo aya. Uyu mugabo kandi ashinjwa kuba yarateguraga imyigaragambyo yo gutuka no kwamagana abaharanira uburenganzira bwa muntu, abanyamakuru, u Rwanda, Ububiligi ndetse n'umuryango w'abibumbye wakinaga uruhare mu kugarura amahoro. Uku niko kuri kw'amateka kumukurikirana, akaba ari nayo mpamvu amagambo ye afatwa nk'iterabwoba rikomeye ridakwiye kwirengagizwa habe namba. Aha rero niho Maître bashira hishize n'urugaga rwa Kavibu bahera babasaba leta y'Ububiligi gukangura ikanagira ikikora vuba na bwangu. Izi mpunzi zivugwa n'abantu barokotse urupfu rw'akaga mu gihugu cyabo cy'amavuko bahungira mu Bubiligi bazi ko babonye umutekano usesuye. Kuba uhagarariye leta yabahigiye cyangwa yashaka kubica yakwiyemerera ko
ikibakurikirana kugeza ku miryango y'inzu zabo n'iterabwoba ryibasira abantu bari munsi y'uburinzi bwa leta y'Ububiligi bidasubirwaho. Ikibazo gikomeye kibazwa ubu ni iki: ese Ububiligi buzakomeza guceceka mu gihe uhagarariye Burundi akora ubutasi ku butaka bwabwo akanabyirata? Ububiligi bukwiye kumva ko abasaba ubuhungiro bose bakomoka mu Burundi bari mu kaga kadasanzwe. Ntahiraja yeretse neza abategetsi b'Ububiligi ko urwango n'umujinya leta ifitiye abakoze imyigaragambyo muri 2015 bitararangira. Biracyari byose kwibwira ko umuntu wasubizwa mu Burundi yakwirara akagira umutekano no kwibeshya cyane, dore ko Ambasaderi yerekanye ko abakurikirana bose naho bagenda n'abo bahura nabo, abo bantu bose baramutse basubiyeyo bashobora guhura n'akaga gakomeye bitewe n'amakuru izo maneko za Ntahiraja zakusanyije mu gihugu cy'Ububiligi. Mu gusoza iyi nkuru yacu nk'uko abasesenguzi benshi babigarukaho, byaba byiza Ambasaderi Ntahiraja yibutse amateka kuko yigisha byinshi. Ntiyibagirwe ko mu bihe byashize hari abategetsi benshi bayoboye Burundi bavugaga amagambo nk'aya akaze nyine batera ubwoba impunzi kandi bumva bari hejuru y'amategeko, ariko iherezo ryabo ryabaye rihe? Benshi muri bo byarangiye nabo babaye impunzi bajya gusaba ubuhungiro muri bya bihugu n'amahanga batukaga. Gutoteza abaguhunze ntacyo bimaze kuko ibihe bihinduka. Abantu umutuku uyu munsi abo mwifuriza gutsembwa no kutabaho ejo mushobora kubakenera mu buryo mutigeze mutekereza, ari nabo babaha amahoro, amaboko cyangwa ubuhungiro. Umuryango w'Abanyaburayi n'Ububiligi bakwiye guhagurukira iki kibazo kugira ngo bahagarike uku kwivanga mu buzima bw'impunzi zashatse amahoro n'umudendezo. Banywanyi bacu, iyi nkuru tuzakomeza kuyikurikirana tubarebere uko leta y'Ububiligi izabyitwaramo n'ingamba izafata mu kurinda umutekano w'impunzi ziri ku butaka bwayo nyuma y'ubushotoranyi. Mwari kumwe natwe muri aya makuru n'isesengura Pilot News TV. Turabashimira kudukurikira, mukomeze kugira ibihe byiza naho utaha.